Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan-ı heyeca, rahme ve bereket tahuta ve tevekka ve hamd Xuda carek gidi. Ser ekran Rehber TV, Ebu Meyvane ve Seyyidâ Melemet huzura ve hazır Seyyidâ Bıkhiratin. Ecma'in temaşavan-ı heyeca, pırsı hosera telefonu karım pırsın. Seyyidâ inşallah bersiva ve ebizindi bide. Pırsı da semiden ecvanat xwazim dest pê bikim. Sed be cî camiye. Em bir cami külcük heye, cana mahalle xirad be. Cami biçûk heye. Carna. Yani psikolojik dişe de bir cami xirad be ki no çetkin. Dibe gel şuna camiye çavaya hükmü ve çiye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Ma'lum camiye hatta kıyameti. Hatta mesela pari almad ve haft tabaki camiye hatta asmanı camiye. Bini aleyhi camiye. Lakin eğer cami ki mahalle ki da hebe tera ehli ve mahalle neke imkana freya ve mazinkna ve cami cinebe o ياخذ خرابه او محل محلات بجويها جامع حسن كيف بدي خراب كرن مع الطالمين يا جيب جي سرقو مرقون الهنكي جا لقنات هبي تبد جي بيسلخو او جامع وصنا بيسخداد مينه او بفروتان جيوي او جایزه نقل آلات مربین الجامی کی دنیلیکه اگر مثلا عرصه بفروتن امکانه که هنگی بکرن ای مروی عرصه جی بفروشه جبو که ای کریه وقف yani xeyravi devam ke merve alet ve camiye o arsayıcı befrosel cikidini camiyeli ke evya caize o gevrevi ji merve hatta mesela kelpiçe kebin ihtiyacı merkare cami kidini ku ihtiyacı bir yani evya dve çetre kuş bu merve befrose yani bana hatta ki ihtiyacı cami kidini bir gevrevi bir darevi bir bana aleti malzeme cami o merve cami kidini çetre ku merve befrose lakin vakta ku cami kidini nasıl alamayı beriş fetodizden ya mezhebi Şafii ve Hanbeli Maliki tebe ve lima ruya khulasatul fıkhi ala mezhebi Sadatil Hanbeliye evya guri mezhebi İmam Hanbeliye İca tabi mezhebi İmam Şafii yani şekil fetva öyle. Böyleyse. Ve mezhebil Hanabileti iza kharabetil vakf ve ta'attalat menafi'uhu İca İmam Hanbeli gote vakti ki cami ki kharabe o menfiatı ma'attal mine evci merkaraban alatı işi befroşe be cami ki ne çeke. O imkana ve intifa'a be bi'a cemi'uhu. Hatta mesela teryanan ki khali cami dedin serhevt gün serhevt ya rızı ve menafroşun nafrotun avsal guşe ki hatta tabdırızın eviyat defrotan hatta imkana frote nebet garibli fakir fukara ya medresacı caize teşkina be evci fıkhul İslami ve ediletu ve heves hali tabi mezhebi Şafiye ve mezhebi Şafiyeti ve in khife ala mescidin asquta nuqide mezhebi İmam Şafii vakti cami kemer tırsak valla xarad be ev be xarakirin ve ben el hakim mescid ahire ve hakime vedir yani yetkili vedir cami ki dinleke in ra'a zalike eğer bine maslahat da bine ve bina'en bi qurbihi evla cennizi cami ki çeke daha çetre vakti imkana ve dürci karın çebine abana hani yani mezhebi ulemâ-i İslami müstehdim-i İslamine. Ulemâ-i dedi mali bered brasti. Ci cami ko te xarab ben dolayı digirtin digo be cami hayya habeji camiye. Evya baş yani muhafızım ki ana lakin zamanı Hazreti Ömer el-Baghdadi evri bişedil camiye kata teda bişe. Haberiz Hazreti Ömer şan go xarab kir ve bikin re o bu pere ci ku pereci bistin yetkiliği ve pil cami ki ne çek. Yani tabi vakti cami cive xarabe ve mervin karen ke ci pisk miske sergo mergo. Yani doğru yusab bigirin. Cik cami ibadet atiye kirin hatta bir insan karte ihtikaf kısa. El gora ve gusile henek mezhebe dedi karen bifroşun. Erid bifro vakti bifrotuna ev kurad be. Lakin o sabimine çünkü bifroşi Tüvi ev ki bilciki dini aynı ve görev edibine. Ki cami. İşte tabii ki mezhebi İmam Şafii biraz daha evke.
yani sıkıya. Lakin mezhebi ne bir vakti tefrut cikini kiriye ve aynı civi evtke yani civi işgaltke o kari veya indi evtki. Yani غير غاية de kari istemar. Ki khani ki tişki sorar. Yani. Sen mesela o telefon kemiği bigirin. Kerem ki. Bittiyse kelam ki bixeyratın. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Sualekimin du sualım önce Seydem Ala Enverah'ya destur atmışım. Kadden geo başnay telefonu neydi habkın? Selamımız cemaat raheye. Ayrıca Seydem Ala Enver'e du sual pırsım destur atmışım. Hüga doğan dikim. Böyle kelam ki. Aleyküm selam. Suala evveli melay camiye dekarış khara imam odasiye ki vakatini ya nekare. Döndüre Nama camide. Evet. Hatta fan kirne. Böyle. Bele zaman suala dudu anji mela قواتی اسقاط دیگرینی حق خود دکاج جهلده یا نکاج جهلده Yani hoş değil navani iskatı ne var? بله کبی اسقاط بون فقیران را دیگرینی و بجی پاره کجی از پاره خود جهلدم Kamil seyda pırsı inşallah. بله بیاد عند کم سلام علیکم Serşava aleyküm selam. Bin khir ve hoşide inşallah. Seyda mabası cami dikir pırsı ki hakkı cami saat. Dedi hünür cami de odaki çedikken bir khani cimelle. Böyle vaktin mecnun kulu da ishat ki. Can dersa. Ana tabii ya bir urf lakin şeriatı tişki satın. Camiye uğraş. هذه جامعة أوجي يعني مثلا أنا الشرع عندما يكهر الصف كي جيكي روني وجوي رابع شالكي السجادة وتشكيلية به حتى درنج نمينة جيوية ولا جي كي كارا راكي Böyle. لكن زيادة درنج مينة اللي حقيل ودريت قدا يعني دي جامعة دا شخص كارن سخوات جيا بليب Mülkiyeti antını. ملكتنا لكن tabii مالاج bu خاطرك دائما جامعة دا bir urf yani oradaki küçük Şöyle binalara ishat ki. Ama hükmü ruh hükmü camiye. حكم جامعة وجامعة ne تشكيمالات etine. Böyleyse. Siyade ko iskat vakti hoş çıkın dedi malum velatı me iskat he. Vakti ek debre diden. Deve mala dedi hoş çık. Evet. Bir kare hafş oy khote tehna fakire park. Ana beretim biramın yani vakti meci mesela hicrat khan hoş çıkın lakin mala nivi iskat eskhral tani. Böyle ana park gidbeci. İcan parki de ahirat ve sel parki cibası. Böyle. Yani mesela iskat tabi kısmı sonda gelen güzel dehmer var. Ya kısmı kefarete rojiye. Ona bilin. İda hinki ziyade bedan, hinka hinduk bedan, hinka biya sıra nake. Lakin tabi abi iskat şekli hoş görünüyor tennedi İslami. Böyle. İskat yeki kefarete rojiye hebe. Hayata khuda kefarete rojiye khubede. Sağ bilir. Sağı da bede. Yani hatta ku bemred mezhebi İmam Hanifi da ve piştiğimirini akrabayı nedir ne atı? Malı yündüne. Çünkü bir hayata khuda bede. Hatta hac bile na mezhebi İmam Şafii'de ki ku bemre o göre bedel hacı hiç mali beder xistin. O yakip şin hacı ama mezhebi İmam Hanifi dedi biraz sağıya hac bikra. Matiyen piştiğimirini zari nekin jinakin. Lakin zari ki jber ve hac bikin kabul dibe. Yani gere merve amel yakul hayata khuda bike. Beni Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yek lokma ki sadakat hayata khuda bide beraberi sad lokmayı kudu pişti mirna khuda bide. Anatını hinki insana zenginizi kıymışa ku duqurs raya khuda da biden. Ha biden medrese biden fakir ve fukara biden van mesela derneği İslami ve evke naken. İlla ku esmerim yasiyat ku merinci de ya zari ibdince mecburi bidin ya ji khirayı parkeyim be. Yani size mala müstahak ve kara parki birine var. Tabii malak fakir ve kara ana malla zekat ras fitra ras iskat ras. Güç gele müstahak. Be fakiriye kara. Malatin abi. Malatiye ne abi yani. Tabii mezhebi İmam Hanifi دبي مالله كو يكي علمي مسؤولة درسا بدا ودرسا فقيه بدا ولو زنجين بجي بله كاره مساس مالي خنا خوش زكاة بخو ما مذهب إمام الشافعي دبينا يري إلا فقير بها بله سيدا مساعدة بدا هب تلفوني مهنا مام بقرن كلام كان Diyarbakır kelamkum khairatın. Diyarbakır. Selamun aleyküm Seydam. Aleyküm selam. Seydam, pırsaki Seydam pırsiyada. Böyle kelamke. Seydam mesela ev musallat buna cina serhe xevi mesela
em bejim musallat insan adı bir yana gerçekten veyahut da musallat insan adı bir insan vandı binin yani gerçek manada veyahut da mesela ego dvinem cinar ser insan adı girin vanaj hakkın ya ne hakkın. Kame seda persin inşallah. Tamam selam. Teşekkür Emaneti ederim. Xudaya bin Sorun xeyri yok. xoşi de inşallah. Juvane kelem ke xeyratın. Wan tamaşabe meyvane ne hazır. Ez bavarım ne hazır. Denk vajenayı. Sida mesela cinna. Trifi mesele Yani divan sali David pır biye. cin ve sihr. Evet, Pırsı da her pırsı. düşün. Uyad be cin bir uyad be cinna. Evet. Juan dur dikim. Yani cin musallat dibin nabın. Musallat dibin gel ne karın wan dur bikin. Valla cin yani vakti hadisi da be Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insan ki ayna barek cin mısırı serbune Peygamber tüt kedevi که توت کدوی تشکی رش آوازی دوارش چیز درتی و باست به. O yeki deyince Peygamber Aleyhisselam sadece sar pişir ki ya cinniyet piştavi bedenevi mervideri derine az katabi şun tabi kuzum. Yani evci baş ver. Zamanı İmam Ahmed bin Hanbel tabi İmam Ahmed zat ki parmazım diye. İca Harun ya Raşid cariye ki hebiye per kifa Harun Raşid cariye virad. Hadi ev cin cariye bir cin misali seriydi ben. Ku cin misali seriydi ben. İcad işine ba Harun'e, işine ba İmam Ahmed bin Hanbel. Ba İmam Ahmed ve ola hali mesela ve cariye meva katkarvi çare gibi ki. İmam Ahmed telka xuda fakih ki xud به هر پیشوی بسیار بیاد جنیه. دیش بدن وی انسانی درتی درنه از به وی ترکت بکوشم دیمدی دنکی هات. دنکی جوی پیرکات گو سر چاوا. İmam Ahmed itaat خدات که امیجی itaat بکن. اولا مدید به پیرک سپیساخ بودیم جنش بدنه وی درکت. Yani cennit kabir mısırîsel insan dibin. Pasiyek icare İmam Ahmed vefat ke disa ev Cariye Harun Raşid disa dindi be. Dindi be ica talebe ki İmam Ahmed hebiye. Uca alim ki mazım biye ica Harun Raşid işine bali. Be ola ev cariye min hal meseye ve vakti İmam hayatı bi İmam Ahmed meşan bali yani ve rahat kir kat şavat ki ica ev tehlikede fakiri talebe ki yoktu. Piştüve aynı vek İmam Ahmed be bedena vi şahsi derne ve tehlike tabkuşum. دبي ولا إمام أحمد يطاع خديت كل مجي يطاع يكر أما ولناكن أمشي ولناكن ودبي حتى مرجي أو صد دين مصرف فيه يعني كده إنسان صالح بالملايين إنسان صالح إنسان ديندار خصوصا مثلا آية الكرسي سورة فلق سورة الناس إنك سورة حتى أذان يعني وهم سحيلي رحمة خدا ليبه دبي مثلا جيكيك مرب تدا أذان بخينة جن دربن حديث يا دبي وقت أذان تيخواندن şeytan darabe hatta mesela denk sıkıdartha zibuk denge azan neçice azan darafın icadı hundur ki dokmer azan bkhayna cin tedaha bin ya tşavut yaji darafın ezberbi hava yani ev kana yani ev iptal sihri işte bizim ev tedaviya cinna tabt Kur'an-ı Kerim daha yoksa süveti الناس وفلق وناس هم مجنوي سحرين نازل. مثلا بس دعب تلفوني معنا ام واجبين her du jivanine ayeke min kelem ke khairatın. Wan kelem ke. Alo. Kelem ke. Alo. Denge ve temin kelem ke. Keki Muhammed. Bele kelem ke. سؤال کی مجھے ملان ورہے Bele. محمد ادر rahatsızım zani. O da şifa Yani gayri. ameliyatımı tu imkanımı tüne yani şu ameliyat imkanımı çağıramı tüne Bele. devamlı yukarı ıslanmıştı ve eznikarım ne de yani dezmecamı devamlı der yani Nasıl yani? Ari. nasıl yani imkan Ari. Akam mesela persin inşallah. desemeler var. Ama hadi Xuda şifa gayri inşallah. Disa jivane kelem ke khairatın. السلام عليكم سيدان علينا عليكم السلام. شباب بخير تمادى بخير سيدان سلامات ان شاء الله كلامك. سوالكم السيدة ها سيدة عمد الجماعات كده رنشتبون اجالوا داري مروكي قواز وكيل الشيخ منزلي ما وكيل الشيخ نبي شيخ نبي
بله گو از وکیل شیخ طریقت ما بله ایجا وها تشتک وها گو میجو کنه سیدا پرسم گلو تسکی و اسلام ده ها آنا بله گو رجا قیامت یه شیخ وان مرید خو همیش کی تخ صندوقه کی و تخ بنجبی خو و بهر جنته ملت فراجید همیش کی صوفی بین تابا شاب بین کدن جذبا دخل صندوقي وان گو شابر وان کرد میجو گلو میجو حیوان سکی وها تننه گله دلیل و اثباتوی ها وانا گو حیوان قید قاس شیخ دزانید هر کو دزانید اذا قالوا سکی وها حقیقتا اسلام ده هي آنا كامل سيدا برس ان شاء الله حلمات خاص سيدرا وجوارد شنو شعبات تقوم تخص صندوقي بنوري بله تقول خاص صندوق خابن نجيبي خو ولد دبا وقيج بجلو جنتي سر شعبا ما تاخذ بين خير خوش اللي كان الشيخ عفو كده كده صندوق سيدا برس ان شاء الله سيدا جو دسمجا خويا بچو نكان بقرم تم وقت سلسله بولا demek نخوش بير هي دبي ولا مجا خونا تشاوك دسمجا خويا ناخذ الشفاء زي ربسينه امين ومثلا دزميزو يا معذرته او دزميز بقرا وفضل ارانا ده حتى كهرباء وقت الميزا خمكه بله بينج وقت الميزا يون دزميز بقى حتى كهرباء عجله الميزا خمكه وقت ناو الميزا ولو بيدا هر حتى شريعه بياد هر سر بيويجي زرارتنا زرارتنا دزميزوي ناس يعني هر وقت كيف دسمش كبيره هر وقت كيف دزميز كبيره بله سيدا جو شيخ غوتيه وكيل شيخ نشيخ بيه شيخ بخنا غوتيه وده شيء روح قيامته مريض خنا قشط خا صندوق كي وصندوق يخ بن جبي خوه ودما شو سياسات ديريك درجاتي هي خمرنا عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين بله والمحافظة خب كن دين دا أشري حركة إفراط فإن الذين أهلك من قبلكم غلو في الدين إيه بري ود الدين دا أشري حركة كرنها خريستيان مثلا قدن عيسى خدايا بر حضرت عيسى دا إفراد كر يهوديا قدن حضرت عيسى تبي قدن خدايا قري خدايا يعني بويها يتشون ضلاته يتشون كفره هذه سببي غلو إفراد مثلا طريقة دا جمال من الطريقة حق أصلي حق أستاذ بري عثمان فانصات هاني فربعصات طريقته وفايدة طريقته يمكن أوراد طريقته تميز قلب راب يعني تطهير قلب النفسي كذا تلزم بالفايدة لنا كما بالرعاية يعني الشرط الشروطي بك لكن هنجي بري إفراط هاد كنا وتشتي أول بالنا جهالة پیغمبر خدا تشكي أول خدا تعالى وإمكان نداره كي شفاعة دار بني پیغمبر حق الشفاعة ده پیغمبر ما يعني عليه الصلاة والسلام بأول رجاء قيامته پیغمبر شفاعة يتكن شفاعة قلنا كار أمتي حتى خدا به لا يشفع عنده إلا بإذنه حتی herkes نکار شفاعت herkes yapıyor ancak izinsiz خدا گفته شفاعت کی شفاعت etkin peygamber şefaat etkin dedu peygamber de alim etkin dedu alima da şehit etkin hatta insan ki sabiye wan biçuki merben sabiye biçuki şefaat de babe etkin yani devir da ku şeyh alim be tamam ev şefaata mesela ايش خدي بخوازه اقربا yok yani mesela peygamberimiz aleyhissalatu vesselam دبي إنسان كي عالم حتى دي حبا شفاعة أقرباء خد كه إنسان كي سيد حتى حبطي حبي إنسان كي عالم متقي علمي عمل كه حتى ده بيستو صد فلان جت يعني أبي الجوري إندي تقوى أبي شاشيا ما شمني برسي براسي أبي جعلت تي جان دوك شيخيوي ve garantiye çıkıyor. خلاص كريه شو خلاص كريه وانجي خلاص يعني أنا سيدا كي سيدا ملا علي رحمة خدا لي به سرسروان تستبري طريقة ده وش طريقة دركة ده طريقة أو شيخي إذا دقو بريك دراوات كرن دقو من الفاتحة ولي قدرك والله نقول فاتحة خو نظام كلمة شهادة نظام بو والدوزدا صار وي طريقة الشيخي كو استداب أو استداب إذا دقو بسيك زوي طريقة دركة روج الشيخ غازيم كير قلت سمعت طريقة ده ما دركة دي بقول الشيخي ما بعد دوزدا صار الباية فاتحة خو نظام كلمة شهادة إنسانه يعني أبي الشيخ تبي بيها هو إذا دي الصوفيرة وقوم جوهرة فاتحة هو دوزدا صلاة طريقة فلان شيخ ده منكم خلاص طريقة قالت ده شمال بانت سيان شينه يعني بني پیغمبر مدبش حضرت فاطمة را گویا فاطمة تقول مش نبيت قيزا مني ت روزا قيامة است خلاص كنت بعمله خلاص عمله خبكه نبي يعني خلاص بإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
إيك إيمان وعمل صالح آني يعني غيني الشفاعة حق بانكو الصندوق وبني جبه وبني أو تكسر بريكا هون تشكي بكم بريك مريكا بان صفرا فانا يعني افترانا بان تساني الشيخ هذا افتراد كان الشيخ صالح ترني جبان صوفيا لوان افترام افتراد شو صوفي بتصير بردروات الصوفيا دروات كن يعني السيدة كي ما وزنا بنا بيجم خد هجر رازي تقول والله وقت الصوفي بمجي دروات كن عالم كي برمز بيس تسمع در تقول تشكي من الشيخ نادي تقول ما قافلان تسيد يعني تربية قيبية هيلينا دروا يعني نعوذ بالله يعني قال خديم حافظه بك يعني بالدروا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبيد امت امدات دبكو هر اخلاق هذا اما درو خيانت قالت كما معرفه رابط الدين ده دروا بك او داخل تام مزنه مساله سيده بدي حب تليفون ما هنا هردوش ديار بكر ايه كمين كلامكم بخيرات ديار بكر هردوش تنون Diyarbakır كلامكم بخيرات. السلام عليكم. عليكم السلام. شباب بخير بو. حمش ودار كلامك. أنا سيدة أم قصة أركب كم في أبان عشية كدر كتلانا بياسة. أنا أم قابض عشية. أنا أم لبنا هني شبه مالكري هي. أنا واد فكرة واد في قونية شيء عجبا. هذا سيدة ما هذا عشية بونه. أمي بيجن تفسير خبر. كلام تساج بيجن. رأي بونه لا بس أم سيدة برس إن شاء الله. وندكيجا جماعة توصية بكن. كلام سيدة برس إن شاء الله. أم سيدة برس. أما هذا خدي بالخير وخشيدة إن شاء الله. سرج. جارا كديش دياربكر كلامكم بخيراتن. دياربكر. سيدة ما شاء الله شيء معلوم بشتي فينا خوشي دركت دو سال دولة كده باس بو عشي دركت. معلوم أنا جي إنسان أبي يلو ما تسدو سياحة بتشكي سوا فات كربون حياته ويستابون. ورا عشي سيدة يبيش تشكي شرعي. أنا آشي پیغمبری ما امری به تداوی کریه. بله. گیوان گیایی که مثلا وقت حبس بدان وقت جعتری گیایی و پری پیغمبری ما توصیه کریه گوده تیرا شفاه نبخون. مثلا رش حتی پیغمبری ما به شفاه حدیثات صحیح مسلم دا جغین مرنی راج هر چه شفاه بخون. ده حق زیتون یا غذا پیغمبر علیه السلام به هم بخون هم دو وجودا خو بدن. نظام چند نخواسی را شفاه. وان سگ شفاه تده پیغمبری ما تبارت توصیه کریه. و مثلا هنگی تشتاده چونا دکتر. یعنی چونا دکتر حتی بنی آنا روجی رکن کیش رکنی اسلامیه. دکتر به ولات روجی بگیرید اشترا زراره. گره مرو نگیره. حتی زرای تامه واجبه مرو نگیره. yani ama قیمت گوتنا دکترا را هبه. Yani işi ehli bir işi doktor. Ehli bir işin. İzater neri Cumhurbaşkanı dünyaya. Bütün yetkiliye ve dünyaya. O mesela van profesör, van dekana, van inşaat tabi karşı alemi aşidi ben. Ekübiya Israeliye beni rabberi sork hebun. Te bilam sork dağıtın günde habki sabi nedma. Aşiye kerine o sork ve şey kadiyana habki zarib sorkan aldı. Sorkan akan şu. İsa veremedi hat. Ev verem işi dehat mesela. Kanseri xarabtır bu. Mesela tedavi kerine aşiye kerine verem diye. Yani vakti aspirin ki. Yani hala çalıyor aşıya. Yani aşı belki vacibe merve aşı ve. Çünkü yani insan gidip dünyavi sağlam be. Biz aşı ne yapalım? Lakin nefesin pera hebe kubigijeye kidini ijev zayıfe pe bimre aviyad be qatili. Böyle selam. Yani beni peygamberi medve la yudkhilen memridin ala msihan. Bir insan ki nefes نشابه کی صحیح صحیح وقتی که مثلا انسان کی نخواست با و دبا که یعنی بنیوی ساغلم به چکی پینه به لکن که نخواستیش برای که پی بمره اما بلکی بو قاتلی یعنی اف تداوی اف آشی لبامن واجب و لازمه yani ای که نبه پی که نکاد و جریب دان که انسان دنه نخواست بکن لبا خدای مسئول زیده براستی آشی دید نابه مانعه که من نخواست نکردی سایج دیگره Aşı vici gari bulaştırmış. Eri ahir nefes be lakin ilk aşı be mesela ki nefes bir ekseri be namır. Namır yani sadece ama bulaştırıcıya. Bulaştırıcıya yani. Bulaştırıcı gelemer ve maske, mesafe ve temizliğe riayet beken. Gelemer yani halka peynaka. Yani vakti ki ana ta aşı bu be, karşıtacı aşı bu be, ama mirnavi daha kemdi. Daha kemdi be.
Lakin qa aşina bu be iza işte nefesin haravi. Böyle Ve ku bimre yani. Seda telefonu mene muaj bigirin. Kerem ki. Diyarbakır her doş Diyarbakır'ın ayakemin Kerem ke khairatın. Diyarbakır Alo. Kerem ke. Tamam. Dank Alo tebele. hoca. Biçavını başa. Elhamdülillah unji başın. Başa deste tarami ismana Estağfurullah başa. Kerem ke. حبي سوريا ما يجب برسم Bele. Bele. قالوا خوجة ام وقت زوجي ازبري قرابون بعديلي Bele. وايجاري بخزوري من صوزامي وازشتا صيحة باز زيرابكم وزير زمان ناكرن وخزوري ما انا حياتي دا كاتيه وانا جمعت كذا كابن ادعواتكم كي معنا Yani jo maharat el sabır ne usa? ها Vakti bize özür ser çekran jo mari. ايه نقول صوزي خدي ورح برحم داهب وازشتا صيحة بادكم O çe nekir. Mehri servi birin. Mari ne birine sefer. Sozanı ne? قالوا خوجة سوري كم زي اجاب برسم Bele Kerem ke. ما حبي صبي وخازي دابر خواندني حافظية دو صلاة شو خواند وهم منان سوداتي ليكتو وهاتا مالي بجي انا تم يجا اضطر بارت كافن ترجمة بي من ستراسي عندهم ضري مدى او من اغرت شعوطي بريا كابدار خواندنا يتكافن خيرا خجارة ودعابكم اتشاربكم اكداي بذو İnşallah size dua bıkı kam size pırın size tavsiye size çiğnemi bugün inşallah. بالتالي جرى دعابكم باني خديتو إن شاء الله سيدعابك. بكن جاري وجرى دعابكم Bu tamaşafani mec dua bıkın o mec dua bıkın inşallah. ايه خايدة وغرا خيرا Ama hadi Khuda bin khayr khoşile inşallah. Cara kidiş Diyarbakır Kerem ke khairatın. Diyarbakır. السلام عليكم. Aleyküm selam. هاي برا وخير سيدنا. Bixir selamet inşallah ki telefon ne cevap ki ya cevale mi denge çikin ki bilin krana. Bele Kerem ke. دنجي نايمة سيدنا. Çava? دن خوش نايمة. Ola denge te hoş naim birasti. اه. Bele duayın denge haberi ki. Seyda. Aa ija başı. İja başı. ها. سيدة. سيدة والله سوريا كما هو مجرد برسيانا خدي جوار وزيبة وناس كنت دي. Ecmaîn. مجبور الزاع خدي ونشنو دري نصيحتات كين خدي خيرا ومظن كمجبور مرفعات كي تشكينات شددي. Bele. إذا سوريكا من باريكي أو كخيرا وجهاب بدنا ابتدي في دنيا إيرو أم تبدر تشاوي خد بينن تمام الدنيا بيوكا شهركي. Bele. دكتوه Bele. بيوكا شهركي مرتب بينه. Bele. استرفيجم إجا في دورة أنا دا تدي كان جيا جامعة دا مسلمانة قتل كرين. يعني يني زيلندا جامعة حضرت إبراهيم خليل الله دا. Bele. وجامعة كي في فارقين وساكرين. إجا دوم آخر شيء ويا أنا أهلي وان مسبا غريبا مسلمانا أنا غير قارشي مرف تشواب يعني ويا دا مرف مسؤوليته ما تشوان ويا دا وخير أخو سيدار برا تشاوي. Kam size pırsın inşallah. هذه Ama hadi Khuda bin khayr khoşile inşallah. Cara kidi Diyarbakır Kadiya Batmane Kerem ke khairatın. ايوه بخير سيدة Bele Kerem ke. شي سيدة زي صوريكي برسم دا Bele. از نعم على دم مفش الصلاة Ser mari. خزوري مواتشون بيم كريم فروتن أجا بقول هذه شيء زحمة راحتكم Mefam nekir birasti. مقول زيرين بيم خزوري مع فروت Gazvete zevete khrakir. فروتن يعني بيم بيزنا Arari. أيام شيء مش دربة حس كل فروتنا أجا بقول كابي شيء زحمة راحتكم Kam size pırsın inşallah. تمام Ama hadi Khuda bin khayr khoşide. Birasti havale me bir dengin ki rast kurana başım denk pırnayımın. Sanki ne tamaşavana ji. Seda gohte ezberdeli bu me. Bele. وقتی اچو مثلا مالیان چیه داری خواست نوی گوتنه غزوری گوتی همسی زیرا سر چیکن o çe nekirne. Sanki mare bune morfam kir. Yani tabii ev ki bu kara sizler çekin mehraviye. Bele. Ev ya sozdani velev mehrin ne birinci vakti soz bidin hakkı. Hakkı görebilir. Yani vakti qad nedin qad bahsa mehrine kinci nikah sahiha Numari. lakin gere mehr vacib. Mehril misleyce. Mehr mis icab mesela khuşki ve khati mete çab gere u sabidin. Ashabi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam dibed zavuje icab mehra pireka khoji nedim. Ye vakti keve bermirne ve un şahit ben valla men
ve pirekler zevciye mehravi ne de art kimil falan derihe ve şahidin evdber mehravi de zira. Yani hatta hadise de belki ki pirekler bir zevciye ve mehravi ne de tisik bir muamelat ke zina hesabıdır. Yani khorna mehri diziye ve khasbezi per günahı mastır. Yani pirekler çe teslim İslam'ı khud ke deriyek deste khud tilika khud be yani xuska mer qiza mer kemi icavne mer khud da kuştun. İcav pirek tamamıyla dediğini her şey teslim ediyor. O mehravine de şu evcid karşı mehre da khud ki ev ya zulm ki mazın yani. Seyed Bey gedeme hafız bir sual xondi ana atima dve eznarım. Hem dua xoş ve o temaşavana ve hem tavsiyeki ve hey garvli. Valla hinki hene mesaj hafızlık yara zayıfın. Ku ezim bir bişine Arabi. Ku Arabi bu khoyne tabi hafızlık yani memleketi zamanı Türkiye Kurmancine yani hafızlık benkara per zahmete. Bir bişine Arabi hafızı zor bitti bir bişine Arabi. Evet ku be zor vere bir bişine Arabi bu khoyne. Yani madem ki ilmi mana Kur'an'ı bilme. Yani mesela ana Kur'an'ı ki khoyne terbiye günah ki en mazlum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir vakta şu mi'racı من هيرت يعني ان جناي مازن جناي مدام يكين کی سوره کی قرآن هیم که و ترک بکه tabi جاره عالم دین عجبا هیم که tamamıyla yani jbir bke ya خود ezber bke jbir bke dur da yani ki manayı ihtilaf yani. Size Brasim persa tamaşayım perform ediyor yani bu güve de gocde cinek camil geliye zilalu ju Lususai و İbrahim Halil yani arama İslami ana Suriye İslami mefaham kir sualavi yani kana zulm şeydin İsa bin ana sadqat yuvan kuşna devan camiyada zulm şeydin. Çe şeydin yani zulm yani zina biya am. Bi emriya khudi. Bi emriya khudi ana binira ev barana ki İsal nahat. Vallahi ana da tırsım ki sal kan ev barana evi memleketi ziyabe. Merhametuna maye. Xuda azze ve celle bi in asbaha ma'ukum gawra. فما يأتيكم بماء معين اگر سيسمي رامن و آبا تشتكي نمايا او كيجوا آب كي هركان دي بينه يعني أبانا تبج günah insan dane yani Abdullah bin Abbas ve tüm musibet tüm bela naysri insan zriye günah dane yani ana mesela biye yek nabe mi tevbe yek nabe poşmanım tilkija kuçe sokak neri vallahi batmane li berderi cami ki dibini binamede dişever nerim jidenge saz u santarata u işav medbiçika kir bu goy khoy ifarim go kazana eviyet çilik nemni berderi camide u nav deri ukamada havsamada bu da'ata ki wala yakiyat gum go lawun qas khadina otrs ون قص خدای ناترس وی دنگری وی ساز وی سنترتی وکیل جامعه و صدا میرو پیرک دملی هفدا. پیغمبر ما علیه السلام دبی زنات شعب هی یا دس هی یا دب هی یا گو هی yani bir na'uzna na'uzu billah meru pireke kup kevin deste hep o ka gizli indi çirkin Xuda zambe. Yani en pertiştik mesela Peygamber medbe iza zahara zina fi kavmin feşa fihimul mevtu. Vakti nav kavm ki da zina ya yigim be bela ve mirinj duanda bela be ha benere ve desadık çan habi iro mirne vallahi eskarım son khumjriye fesxu fhushu zina بأمريا خدي بأمريا خدي yani بأمريا خدي ical aleni tekirin. Ana ku gizli be belki yani nabina خدي de. Lakin ku vakti aşkara ve sercade rudne o yahud mesela sen davet kılın karşı alemi o van giriş çıkışı bajara da tamamı bajara. Arabi خصگین عراقی بدخن. عراقی پیرکات بن عیسات کن کرو والله خدای ویاج ورا نهشت. بالله یاوی بزور ونی سری خوش خدا را بطوینن یاوی خدای تعالی سری وش خدا بطوینه. Yani Xuda vi tişti kabul nake. Yani tesile Xuda dedi bela bişinin nabe falan kez nekiye. Evet. En nekreştik. İca endi umum teşkil Xuda ve واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومبترسن جوي فتنة كبسري ظالمة بتاني داناي بسري مظلومة دا جيتي. چما مظلوم وچما وان منع نكر. يعني أنا اللي بدر ني بأمريا خدي تيكرين لقارشي عالم كي سازو سانتراتو غوفندو ميرو بيرك نافدا يك نابنا يوس خدي وناترسن أنا. وقت من كر بيكرن ونه يوجي بيكرن
tamam خواهد على غضبه سكنه لكن استاد بديع زمان رحمه الله عليه به دبي وقتا كو مصيبه گناه عام ببن مصیبت و بلاجی عام دبن ایرو مثلا وی نخواسینه وی نبارینه بارانه و وی گرما هانه که انسان شوتوت پرته وی شواتا کرنا وان یعنی ormana da şeydi be bana belayı ilahine yani qas Xuda natırsın vallahi emin az ana da tırsım ki sal kadni baran ne bare evi milleti tabi evi hicret kün her ki memleketini ev kavizci kavizci altına mesela size bir daha telefonu mene size mamburum her düzü Batman'e ayak emin kelim kelim bxeyr atın Batman Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoca soru kimiş gözleri çevre. Bale. Ma gönlü hoçan uçni o ma frota tüccar ki o tüccar raviya ma zakati vi ma kişi koparayı bastanda ma ser mesela İmam Hanifi ma zakati daraniya. Bale. O merik raviya çu zakat tuyamadı ama çağçetba. Kal mesela pırsın inşallah. Evet tamam. Ama te Xuda bin xeyr xoşiyede. Cara ki diş Batman'e kelim kelim bxeyr atın. Evara bxeyr seyda. Bxeyr selamet inşallah. Xale seyda qaskede xuşka ki geriya go xadure min be izna min zere min prot ya. Xadurem jî dibe go bêga rahmet kiriye. Ez jî şahit bûm wextê go bavê min zêra jê xwest çûkî me nava çend meha de me dibiraya zewcan û pişta bavê min piştî daweta min 5 roja bavê min rahmet kir. Yani beriya ku bavê min rahmet kir zêra jê xwest diya wê jî li kelekayê bû. Qaske digeriya go bê îzna min firot ne diya wê jî li kelekayê bû. Go aş tere bavêm go sozêm soz ku ez zaq bêm ez ê zêre te bikim. Êgava go ez mirim la ilahe illallah Muhammedan Resulullah. Ew jî go nana Xwedê nekî Xwedê wisa neke û vêga ja çewtê dibês heqê xwe helal nakim. Vêga em jî dedî ciyê ku vêga xênî tê de diyam gola ew dercîwer e ser de dolmek di dolim jî erd daye wan û vêga hê jî dibe heqê min heqê min. Çend hev zêr bûn? Bawer kî 8 gram 8 gram. Tiştekî wisa bû bavêm go ez zaq bêm ez ê ter bikim. Go ez mirim la ilahe illallah Muhammedan Resulullah. Ka mesela pırsın inşallah hat fahmi. Evet tamam. Ama te Xuda bin xeyr xoşiyede. Sen şava. Şu qasida matun servis sekini bu mesela zêra. Go gazure min be izna min zêrê min xira kiriye dayê gotiya jî şêkim ve rahasir rahmet kiriye. Ev camê ser vê pirsê geriye ye. Yani divê bavên gotiya erê hesab me zêr şêkim ve rahas bavê rahmet kiriye li bê divê çûna wê de mexanî daye wan me hinek dolim erd daye wan gelo dikeve ber hev duyana. Ana kut bervi zêrî da mesela insan ki bimre deyindar ve Beni Xuda Kur'an-ı Kerim'de bahsa miras et. Kısma miras et ke. Lakin ve miras de pişti ku deyni miri bidin. O vasiyata ve bijibine. Evya ku deyni insan aleyhe ve hatta deyni ve ney dayin mali ne taksim ke. Evya ji mesela xazuriye eğer miriye evveli deyni insana ku mesela ev zerci deyn ki. Ev zerci deyne o belki en deyni mühimeci o teri pirek zayıfın zor jibanatına gere deyni ve pireki mehravi bidine ki. İşte tabi evtse khani mani se ki medane ku ber zira da be takabil bike bu 85 gram miras ku para ve eve. O kunake gere zira mali zeri bir şey. Mali meyit. Ne olsa? Mali meyit. Bale. Size gom genemi xafrot da alafa demek ki dayak ki. Tüyçen Hanifit bir vaktin froşun dayım para zakata yakın o güççü. Debi gelo zakatayı çoğaldı. Valla zakatayı ana mal ki gennim be eğer hayvan ben eğer Mısır be yani vakti merv ani o bu hazır ve imkana merv zakatayı derxe. O merv nexe. Taksirati bike dernexe iskisi mervçe. Her telafi ya bedizi. Ya malum ba İmam Hanifi gennim difroşun. O mesela genmi pere bedel pererdin. Yani ki guri İmam Hanifi belki civana mazeret beyani. Vakti pere kabul zakatayı bide. Vakti pere o gede zakata kabul yani istiyda. Hatta mesela ev yani ev zakata vi pere
او كانت استيوان ده حتى وقتك يعني أنا كزكاة مال كمرة هبة زكاة دا ما تبشو بي حمدي مربة شو سرمايو زكاة تبشر زكاة المربة ناكبة خي ناكبة لكن وقتها كو إمكانه يهبه بين مالي وكاربة بدو درنخه أرسلي واجبه الزكاة أرسلي واجبه سيدا برنا سنة قد نسنة شعبه زكاة قد قد نسه لغوري اندي أبياني تقصيراتي وشقاته ده يعني في بريك في جنمي كفروتيه و مثلا زكاة در نقصه قدس پره بسیمزه زکات درخم من دیلگوری به تقصیراتیه هبه زکالیت که بهت نبلی ناک. بله سیدا. مثلا سیدا بدأ بتلفوني مهنا سیدا ما بقولن. جارز رومي كلام كم بخيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون باشن سيدا دوار؟ حمد خدا برام باش بن. دست تراز مسلم دست سيدا راز مسلم. استغفر الله كلام كه. مصادق وهب مقاس بركي سيدا بفرسم. بله. سيدا سوري درهق كريدي درهق فايز يعني بچاوي كريدي حلاله بچاوي كريدي حرام فايز شركت كوي چن ما كوي از خان سيدا ميرا فاسا. كريدي خاني اواني. ده كريدي خاني بسوا خاني بسوا عربي بيان. تمام. حروي. كامل سيدا برسين ان شاء الله. تمام دست ورد مسلم. امانات خدي بين خير وخشده ان شاء الله. جبينغولي كلام كم بخيراتن. سيدا درسي سيدا راز مسلم سلامي مجرى بيجم. خدا جواراتي ان شاء الله. ضاب زر بيلاكا امبري واتاز بابو جيبو خلاص مترا زر بيلاكا قصنا بوا بيجم. ام بابو جيبو خانيه متنه و تشكي خان تره مترا بسكنيانا بيلاكا يدغو برا خانيه مهب برا تشكي متنه اره ما زر بيلاكا فرو بي خاني قد تريش اون ادري الى يرات زر مهب احتمال هم شر كد كامل دنيزا خاني بيت تشكي جانج خوازن معلوم يانا زر خاب خوازن اورا زرار الى زر جرا زر مهب كامل سيدا برسين ان شاء الله تمام سيدا راز Size kayda mısın? İnsan terna be. Çıkıdın ne çıkıdın? Çıkıdın خوز. Bale. Seda ko qradi. تدين خاني قرادي سنينك عربي دستين عربي وعربي شكله حلال شواي انا قريدي يعني para تشبكي حرام او حرام او شو يعني para وقت para زياده بينه يا فايزه وقت مال para زياده بينه يا تجارته اذا شكلي كتب خوزي حلال به صوش عربي كيف كري تا عربي بيني هربا بانقاي ربا عربي كه خويد ب 100 ملياري والبكر بحاضر ب 100 ملياري وبفروشن من عندي بالصال كي بدي صار 3 سال عندي صدق تقالها فكر ابيات تجارته ياخذ مثلا خاني تكره ازي خاني كي بكرم مثلا خويا خاني بي والله 100 مليار 300 مليار ترى بانقا بي اواي خاني كه خويد ب 300 كونج مرة 300 بكرن وني 5 سال مثلا بتشقاي بدن هم عم 305 306 بنته اوجي تمام ورن خاني ببين بري خويا خاني بدني كي وباشي بفروشن ويا بالتقسيط هر ما تقسيط بدن افجي حلاله عربه وصا عرض وصا ملك ان شاء الله برا مليون كي بيجي حرام بپره حرامه پیغمبر علیه الصلاه و السلام یکی که یک درهم کی تابی درهم در عربی ده بقدر 4-5 غرام هم زیره یک درهم کی فایز بخواه 36 جاره زنایی بده يعني جناي فايزي پر جناكي مازنه بس فايزي محافظه بكن او سبب بركه سيزيا مملكه مجري فايزي بله سيدا مساعده ده تليفون مهنا امام بقرن آية كمين جميردين كلام كم بخيراتن زهرا بخير بله بخير سلامتي ان شاء الله دو برسمه مگوزه پرسم بله دبرك بيرك انا ازو دو بيرك ونشتيبون اما قوابت شغل يعني قلت الكورونا عردانه بسليمان مقوله نبجه يعني تشكل عردا خديتش ما دولة تجي قونا يعني عردانه بسليمان مقولتش خالي سيدا بسمه مكاف صوري شلويتي حقيقة تبيجه عردان نبي سليمانه؟ اره نبي سليمان دادي عردي بروبيه براسته كم سيدا برسن؟ اره مقول تيتش که ولانی عردا خودت هر کو عردا خودت گوش ولو گفت جم گفت که خالص سیدا استر به چه بشه کام سیدا پرسن ان شاء الله و عادی چی دور که دیس پیر اسلام کی دو وقتا پیغمبر علیه الصلاه و السلام حضرت فاطمه
شي دا قريه قوبته قوتيه حضرت ابو بكر حضرت عمر وحضرت عثمان حضرت علي قلت كي بري ختمه خلاص كي از بيشي دموا و هذا حضرت علي تشوف والله واحد وفاتحه قنديه بيشي هاتيه قداوي بس برسمه ما تشكيله راسه يعني خير خوش مر بيشن تشتي غريب كان مثلا برسي ان شاء الله تمام اما انت خدي بين خير خوش تشتي غريب كذا المملكه جوانه كلام كم خيراتن Hocam selam aleyküm. Aleyküm selam. Hocam bir sorum olacak da. Buyurun. Hocam makattan iltihap gelirse abdesti bozar mı? Soralım size. Var mı başka sorunuz? Yok hocam. Allah'a emanet inşallah. Size pırsa avul emle sekni bun go vakti emnu zevci bun خانمه گوتیه برا خانیمه هبت شکیمتونه بسیده رابیه زیر خود دای زلامی خود زلام دازی خوستیه ویجدایه خانی چه کرنه ایجاد ای زمان داره باز خانی هات ایجاد پیلک دبی کازیری میجوده من بگره چه Anasır beni خدا Kur'an-ı Kerim dadı. Yani bunu mecburi olarak yani mehlimize pire kabidin var. İca ku dava bizim yani dili hoş fedili dili kurat khuzun ve mehlimize khubedin. Bebke. Diyor yani hibebke o mesela bimkhaniya falan ve fekluhu hniyen meriyen. خلاص به ون عافیت لب خون جورا حلاله بله ایجا که به پیره کیجی مثلا وسط دابه و او گشتره و خانی جمنی گشتره یا گشتره شو از اجتدا من اویان کارن دعوه بکه اللي بيور نبي مال کی که مرو هدیه کرجی کیرا تبی هدیه که نب قارشلخ لیبه بله یا مرو هیبه کر یا مرو وقف کر اندی تنکارجی پوسمان بی ایجا پیره کیجی که هدیه کر به اسلامی اخرامیرجی پیسی که قبض کرده Evyen karı posman var ama mesela hediye ku deyin da be az deyin dedim te tepki khani mara paşi te serim di evyen halda ne gotiye evyen di navanda çaval hep bari ha bazara wana ote bira gün ne be pilek mecbur zikara zey khubqaze khub khose ote ju hediye ke hebe kirbe ni kar khubqaze sida go pilek ne durun şi bu ne gotemci günü gote ve ardan Nebi Süleyman'e diyor ki ve go ecmi ada khode أنا خداد لله ملك السماوات والأرض ملكية أرض وعاصمان تبقى خدا نيت كسي يو كسيني بهري حضرت سليمان دنيا تبي إسلاك ريا بيا حاكم أما نمرود زي إسلاك ريا بيا حاكم قال ملكية نمروده شو حضرت سليمان جيتي olarak حاكمنا سرديان لكن ملكية إيه خدا إيه خدا سيوصانا بيش سيدبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت حسي أبو بكر حسي عمر حسي عثمان حسي علي قلت لك ختمه خزوب قدين حسي فاطمه اليوم معرفة أبي الدرا أصل يتنبه فصل يتنو تسكساتنا وقت پیغمبر ما حضرت فاطمه ده حضرت هلی حضرت فاطمه دگری پیغمبر چما دری متدای ان عالمی وان ان متقی وان ان جسوری وان ان باسی وان متدای که چما دگری öyle yani. Sida fırsat daviye meher naklamı. Dedi ki insanın makatinde İltihap gelirse abdest bozuyor mu? İnsanın arkasında bir İnsan neyse arkasında. İltihap gelirse. Eğer şeyden gelse abdest bozdu. Eğer daimi olmasa mesela mazeret yürüme gelirse mesela abdest bozulur. Size de mali haciz. Dedi malum هناك شنو كن بانقا ويخرجك ديني خناد حجزات سر مالي و قاپی ماپیا da destek mali. Ya da قاپیا تيك ده مالي gümrüğe geçer. دبيقلو في مالي ورد خن شيء مزايده فروشن الملكات gibi حلوان ولا بشرعا ev mali tezayidi mesela بحقزي yani destat ve dain serira o khoyi belli ve bizna khoyi merun kari mali kara lakin alimi İslamiyet ben ku mali halal ve haram tevzhev navhev dabe dedi ana prid qapi mapiyada tev mal juan stilinu o tebk navhev o dertxin tezayid yani. خودی جانته ve yokta ki insan farkı halal ve haram sevneke caize. Sebebi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Yahudiyan mal dikiriz, kufara, kafira dikiri o zaman bu malevan halal ve haram tedahiye bu kişi hev inkarun qatiyana Peygamber dikiri yani. Vakti kusay imkana hev qataniyetine ve o caize o maltay millet pırcat pırsın de bir envan
مالك حيج سريم كارم كرن مالي بلي بمثلا بار بيرار يكي خاني كي ابو خاني خو كريبو 4-5 سال تدارونستی بو و tabii tapeyi xayi gotuvar tape bqala gotuvar perim tünen axir sama bu pasi hiç zatı ser uy xayi khaniye beri ijaravundan mazade ve iki kirib her dadım bale şeriatı karola vi insani vi khani kiriye o 5 salate de tese ego devleti froti o devleti zulüm kireti zulüm ki مگوشتر حرام مرزان بگرم است گرن نفسینا یفصد بلی خویی بلیه و زانی ایکیجی یعنی خانی شخصیه ویا حرامت شیوه لكن كتير دقابي ما بيدا دقمر كذا خودش بك جانا بليه دكابن كنا هذا خصو خوي ترك ريجي ويانا كمسا خوي بليني با ويا كارم كرنا سيدم سعد ده هب تلفوني مهنا امام بگرن دياربكر كلام كم بخير هاتن دياربكر بله كلام كه سلام باشن الحمد لله ونجي باشن باش فريج ورازي به اجمعين خالص سيدا 11 سال بري ما قدك خدا قدك قيزين مدا يعني خريب بن ولا بله اذا لو خلاص خاص 5 مليار فرق اره اذا 5 مليار ولا مجرى 12 حب زير جكشكا خورا وكر زير نا مزلو كي خورا وكر زير خلن دي يعني خلاطه اره خلاطه كشكي اذا ما كنت 12 حب زير ولا برضه اذا انا مالي دا ما يمكن زار ما تكرن ادي ما لازم را غناهي سنه كام سيدا برسن ان شاء الله خالص سيدا تحتاج البرأة وما هذا جو راضي به او بكن حتى نفس ونج دعاء كنا ما تاخذي بميد خير خوشي ده ان شاء الله سر شعبه جارك ديج باطماني كلام كم خيرات سيدا اباره وقين بخير سلامت ان شاء الله سيدا قصدي ديسا غريام كديش بو مثلا مگو جمبرام غريا بو گوتبوش بو زيره من گو بيزنام گوتبو يا بله اره سيدا وقتی گو بابم رحمت گر رحمت خدل ايما و ايوه اجمعين اره ایجاد حواریا بابم دم تبل مالاوان بون او جمبرامجي و برامجي هر دوكا گوش طرفه مده خوش حلال به و دیامجی گو والله لا گو بقده ازه بدمه و گو تنبه خوده گاز نجم نکن و دیجیه ده جدی سال بجم سیده دیامن بدولم بو دیام بدولم اردوان و جیه خانیه گو تیده نجی و ای سال چند سالش خود تیده نه جیه خانیه بابه مبو يعني وياش غيني ميراثي وداوان اره جغای میراثه و یعنی ما میراث پای نکرد ما داوان شوت میراثه و تنه عرضه ما خینیه ما تنه ندادی بله یالنز ما وی عردی داوان يعني اجو ابراهيم نید مکای جه بپارن يعني جغای میراث تمام يا داجي ودي ونشاهد وقوتي خوش حلال به اره اجو يعني نكت برفديه وياخذ باسقيه نا سيدا ديا جمبرام جيل بالي بو وازبوم وابراهيم بو بيدكاري او عرض انا دايره وان زيراتك شو برت كثير او عرض انا دايره وزيراتك انا جانم سيدا ليانز نزيكي حج سالا مثلا خينيكي مال باطمان هبو كرياوي اوان صار حقيقة كان اوان طار حقيقة دايرة كدي اما و ابي موان نابه دبو كان سيدا برسن لبيت دي في مسألة واقعي حل نابه لازم هادو بين طرف بين عليك وخبر بدن لغورا افاده وانا سيدا تشنابه سيدا اجداب هر تشتيبر ده انا هر دوكاب دبي خو گوش طرفه ما ده خوش حلال لغورا في افاده سيدا برسن تمام سيدا اما هذا خدای بين خير خوشی ده ان شاء الله سيدا گو مکشکا خدا ما 5 مليون خلاص سنت ما 5 مليون كل 12 قي شيء قي 12 بازن زيرا دبي قالوا في حلال يا حرامه ولا حرامه يعني اجر كيسي قيسكي تشتيك ومصرفه قيسكي ياخذ ما المساوي يعني كارم بسين لكن بابي قيسكي را بري قيسكي را ابي قيسكي تشتش بسين حرام يعني جرا جيري دي صابدن عندي خيوي يعني شوات كان في حرام خلاص يجي براج دل حلال بكن يعني حلالي كي جناد بني الشرميده قرب برا حلال بكن يعني حلال نك نابه يعني جوانا
او که او روز قیامت وی جزایی بکشی حساب بدن سيدة دعوت ما شافنا هم مواجه بقرن کرم جارك يديش ديار بكر كلام كهم بخيرات خیلی دارن. بله پر وقتی من اگر سوری که سیلادی پرسم. بله ev zêrê xanima me hene wana têkeve bankayê ser ji zînetê hesab dibe ji bo zekatê dikeve yan nakeve. كام سيدة برسن إن شاء الله جو باقي وجو محافظة خلينا جو كاري Na ji bo muhafeze ji bo na dizî midî çêneve yan zînetê wî ye acaba têkeve tamam ki إجا وقت هرجي كي وان زيري خد ساجد خد استيخوي yani zerî li malê ne cemêne إيه بتخم باقي emanet sındık denir. ده أمات الصندوق أمات ده نه na fiziki olarak yatırım veke vakta bu fazla karı dîsa derefat kişi. كارت صدق شنو يعني دكشينة خواز ما برسم قد دكشينة خد استيخوي وياخد خد استيخوي Hin çênebiye hin çênebiye caiz ne caiz gurame. كام سيدة برسن إن شاء الله Tamam. أمانات خدي بين خير خوش جي أيدن إيه كلام كم خيراتن Aydın. Alo iyi günler hocam. Hayırlı akşamlar buyurun. Bizim bir tanıdığımızın imam nikahı 4 bilezik üzerine kıyıldı. Tamam. Düğünden 6 ay sonra bizim bilezikleri geri kaynanası ve kayınpederi aldı. Bu helal mıdır haram mıdır? Soralım Seyda inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok teşekkür ederim. Allah'a emanet inşallah. İyi akşamlar. Seyda go evi mesela zera. Benim. Gotiye ezunza ke şahane gotiye hoş helal be. Ana dış şahide haber ki gotbe hoş helal be. Ona beni baskı beni baskı masıkta be hakkı qadiye. İyi dedi ya hayır gidip beni ev arsa gidanim tsi khani falan hakkı ziyade tiji belki sedat. Zira karşılamış ki. Yani mesela halk زیر میری بوکی خواندستن یک قرص کی تسکی جنادنا اعتبار dünya خدا تحقق گیستیه که yani hiç böyle şeyler geleme ya aydınacı godari ki malum tabii yani mel her tarafa godari ki baş lakin Müslüman per gori ifade ko ev ve avya hak gibi nemaya gori ifade viya evet tabii mel bir tek tarafın kar hüküm bede böyle صدقوا زيري خوش بو محافظي خصيه زيري خوي زينتي خوي خصيه بانقي دبي قالوا وقت جو محافظتي خ بانقي يا زكاه ليت كبي يانا انا بانقا da mesela pri banka kumer zir mir devan ev hurtkin şrapi tasarruf etkin böyle ticaret etkin ev yani kusal sıra derbas ve zekalet keve çünkü zinetiye ketiye yani ne zinete يجب محافظتي صندوق يجب محافظه بكن صندوق حتى كي صندوق مثلا ايجاري صندوق جسني حتى كليدي جدن خوي اكو وصابه او مثلا او سر اصليه بريه زينته زكاه لناكبه لكن كو خراب ve اكهور بكن ببازار yani be alışveriş بكن ev yani zekat letkebe. Böyle. Seyyid izleyicimiz dedi ki nikahımız 4 altın üzere kıyıldı. Evet. Mehirdir malum. Evet. Ondan sonra bir süre sonra aldılar bu nikah altınları bozdular. Evet. Acaba diyor hükmü nedir? Kim bozdu? Kayınbabası artık eşi. Yani kim bozmuş ise o altınları vermesi lazım. Borçtur, haktır, hukuktur. Yani bu gelinin hakkıdır. Yani bozanlar eğer vermeseler yani kıyamet gününde de o hakkı ederler. Eda ederler yani. Yani hakları yok bozmaya. Hakları yani bozmaya yoktur yani. Hatta onun izni olmadan bozsalar da yine günahkar olurlar. Lakin izin verirsen tamam bozun sonradan bana verin. Yani verebilir. Ama mesela bozsalar hiçbir şey vermeseler o da mesela borçla verirse bu haramdır, caiz değildir yani. Evet. Seyda دبي جنو ميركي تزوج المعلوم ماله ما ينجم هبدو جنك بعائلي تدي معلوم جميرك بعائلي ماله قالوا فانا هبدو بردن بشتيوي مهرج حقي جنك انا حقي جنك شوالي مثلا انا ev mesela pırçıydı ben o pırçı telefon izmaratın mesela meyru pire ki behrar zavcın gene seme çarma sal gibi salat mininu de ben wala ne çune yar taqa hev yani navanda cinsi münasebet şenebiye. Evvel guri İmam Şafii
تبي اف حتى قوة يعني جماع تشنبه مهرلميس ناكبس بيركيرا ولو كو يعني تبي نابينا واندا معزلت كيبه جاره مير الورشتيني معزوره مثلا زواج الورشتيني وجارنا بيرك ولو ماناش طرف كيدا بجي حتى مثلا جنسي مناسبت تشنبه مهر ناكبه يعني شو نيفي مهري بمعري حقيقة نوسا نيفي مهري وقتی که برده تابی نیوی مهرت که لکن که جهاب بقتن اوگبه یعنی جماعت چه نبوده هیچ ناکه یعنی لگوری امام شافعی چونکی مانع هبی وقتی که مانع هبی قبل الدخول وقتی برده قبل الدخول وقتی که برده معري direkt جير ناكه که برده او که مانع تنبه اما که مانع هبه تشکی ناکه هبه مانع مثلا تبی ki pirekene elveriştiğinin ki mer hene mesela ne merin ya İmam Malik gibi vakta ku mer be pirekera be tane xulwete bke hondur ki da minin o amde xulwete permine deriye xusar xu begirin o perda sar xu begun tikes wan nebine ve hatta kaderi sal ki usabi minin ولو نابين واندا جنسي مناسبت çene beci mehr vacibe ولو ku neçiyor bari. Böyle. İmam Malik de mehr vacibe. İşte İmam Hanifi, İmam Ahmed ve mehr vacib de hema bu xulveti. Xulvet ak şartı ki manat nebe. Şevki beci tabi have minin deri yırtın. Perda ev kirin yani evya hani çık vacib de mehr vacib de ku vakti ku manat nebe. Ama ku manat be disa vacib nabe. Yani mesela elversine herdü zavacira av çaxe yani mehr kevel gor İmam Ahmed ve İmam Hanifi. Velev ki cinsi münasebet çenebe. Lakin ku vakti yek zaman bimre de bir turi mezhebada ku be havra zavuci nikahın had birin ve yek bimre mehr misl tkebe. Böyle. Size müsaade ve dahab telefonum hemen muhacib girin. Her düzü İstanbul'un ayak emin kelim kemum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Nasıl hocam? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Böyle. Size bir sorum olacak hocam. Buyurun. Evet. Bu hastalıkla ilgili hocam bir sorum olacaktı. Şimdi hocam bu aşı konusunda mesela bu hastalık tabii ki Allah katına gelen bir şeydir ama bunu en çok yani aşıya mı yönelmeliyiz yoksa Allah'a sığınıp da tövbe etmeliyiz? Yani hangi yolu daha çok tercih etmeliyiz lazım? Soralım Seyda inşallah. Onu hoca sormak istemiştim. Var mı başka sorunuz? Yok hocam. Allah'a emanet olun. Bize dua edin hocam. Allah razı olsun inşallah. Carek diş İstanbul kelam kemum khairatın. İstanbul. Selamun aleyküm esselam. Aleyna aleyküm esselam. Khairatın. Seyde kura hürmet nişan dedim. Serçava. Seyde tuştek pıskim nane cara. Bele. Ev televizyonu da em bizim Kur'an te xandını da veya dini sohbet dikin. Benim ana ki bir tedbire benim yıkıdırız ki veya bir evrudini ava he yani. Kâmesi de pırsı inşallah. O kadar pırsı ve ne? Na aslan. Ama te khude bin de khayr ve hoşe de inşallah. Serçava. Size şimdi izleyicimiz soru sordu. Diyor ki hani bu hastalık malum Allah'tan gelen bir musibettir. Aşı mı tevbe mi? Doğrusu birbirine alternatif değildir. İkisi de sanki. Yani buyurun. Şimdi dünya alemel esbabdır. Yani Allah-u Teala sebeplere yani tesir vermiştir. Yani şimdi bir insan valla ben yemiyorum, içmiyorum. Allah-u Teala beni doyurabilir. Evet. Yani insan öyle yapamaz. Az kalırsa ölecek. Çünkü Allah-u Teala diyor kulu ve şev. Yiyin için yani. Şimdi her şey sebeplere mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor yani bu şey tehlikeli yerlere girmeyin. Ve la tulku biyedin bile tehlikeli. Şimdi herkes hasta ise sen oraya girsen bu bir sebeptir. Sen kendini tehlikeye atıyorsun. Bu sebeplere riayet etmek lazımdır. Ama mesela yerinde yani tabii Allah-u Teala şimdi umum musibete umum tövbe de lazım yani. Tövbedir yani. Şimdi mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abdullah bin Abbas diyor herhangi bir bela, bir musibet Allah tarafından insanlar üzerine nazil olmuyor.
illa günahlar yüzünden nazil oluyor. O kalkmıyor, illa tevbe ile kalkıyor. Şimdi mesela böyle umumi yani musibetler bunu gösteriyor. Milletler tevbe etmeleri lazım. Tabii hem kafirleri, hem Müslümanları, hem kötüleri, hem iyileri. Herkesi umumen tabii. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. O fitneden korkunuz ki tek yani zalimlerin başına gelmiyor. Belki zalim, mazlum, iyi ve kötülerin başına geliyor. Şimdi bu zamanda günahlar am olduğu için o mesela herkes günahları gördüğü için nehide etmiyor. Allah-u Teala iyileri ve kötüleri. Lakin mesela iyi insanlar bu hastalıkta ölseler şehittir. Yani şu kısaca hani vaktimiz kalmamış, 2 tane izleyici de var. Yani tövbeyle aşı birbirine alternatif değil. Birbirine mana değil. İkisinde yürüyor. İnsan hem tövbe etmelidir. Allahu Teala diyor levla izca'en be'suna tadarra'u. Niye bizim be's yani zararlarımız yani başınıza gelirse siz niye Allah'a yalvarmıyorsunuz? Yani Allah'a varmanı velev enne ehlel kura amenu ve tekav fetahna aleyhim berekat misalleri eğer köyler, şehirler, ehli mesela iman etseler, takva etseler ben rahmet kapısı hem dünya hem göklerin kapısını açarım yani. İşte mesela burada her şey zaten Allah'a yetişir. Tabii bu esbablar da mesela bir insan habi içiyor. Mesela basını ağrıyor, habi içiyor, şifa oluyor. Ama mesela o şifayı o habden bilmemesi lazım. Yani onu yine Allah'da bilmek lazımdır. Şimdi o hab yani otlardan falan. Tamam. Sadawa be. Evet. Jwani kerem ki onu bixêr hatin. Jwani wan temaşamaya vanê ne hazır e. Kerem ke. Bele denk te kerem ke. Seyda murufek suyom evaya. Bele. Murufek rasta be mana jinkeki har jinik demêre. Ava jî bêje jinik bêje mixwalte zewcan. Ew jî bêje min zewca teşhara qebûl kir. Acaba ava çon ew. Şahid hene tunene şahid. Şahid hene. Bele ser. Şahid tunene Seyda. Kam seda persin inşallah. Be şahide. Bele be valiye ama o sabıcı. Kam seda persin inşallah. Bele. Amanat Xuday bin xeyr xoşide. Diyarbakır kerem ki onu bixêr hatin. Diyarbakır ne hazır e? Böyle, ev telefonamaya daviye bu. Söyledi ki, Kur'an te xwendin di televizyonda. Em nigi xorazın, em vezzerin, gelo psikolojik heyana. Bir haram ne lakin edeb olarak merv teeddüb axın İslam'ı da baş. Lebeli ziraatın. Ama ne haram yani, günahtın. Sede guyek 5 şahit cimbiye. Evet. ابتدى زوجي من قبول كر نكاح بنا درسية يعني نكاح نسعية أو زنا تمجي بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل تن نكاح قبولنا إلا بولي إذن ولي بد الشهادة عادل ده حديث كيدب أي امرأة ما نكحت بغير إذن ولي فالنكاح هو باطل 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 بيغمبر هرانجي بيركي بإذن ولي خب الزوجة نكاح باطل 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 معلوم İmam-ı Hanife fetva dayadı ve direkt Raşid ve Kara bخوبسه lakin disabe şahit. Güzel göre şahit. Göre şahit illa. Mevla Teala silah Xuday razı be inşallah. Tamaşavan heja emin şefalın derya bername xwe heya hafti ki nabin xeyr xoşide em ve o xwe spen Rabbi alem Xuday Teala. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.